I was supposed to continue my series. Napindas di series ko ti Sunday morning eh. Na may panggap kakabsat iti top priorities of a faithful disciple of Jesus Christ. But for the last minute, I changed my message because itatay sumunod kak dito yung studio. As namaritnak nga ililidnak ti Apo di sa baling nga message. So I opened my laptop and tried to look back dagiti listaak ti outline from 2011. You know what? I have a list of all my sermon outline from since 2011. That's 12 years ago. I have a file in my computer. Damin day jay. So, kinita kakabsat kat one Sunday morning, I preached a message and the title na kakabsat kat The 6 Reasons to Keep on Going. The 6 reasons to keep on going. By the grace of God, 12 years today, we are still keep on going on. After this message was preached. In kasabak dede kakabsat 2011, ka 2022 itan. Almost 12 years now. Nagpapatuloy pa rin tayo sa gawain ng Panginoon. At hindi lang nagpapatuloy, nga dede ko nata yung nga surviving, no di ka thriving. You realize that? Surviving is you're trying to, put both ends meet ko natin nukwa. Kalang dito isang kahig, isang tuka. That is a survival mode of life. But because of the grace of God, we are not just surviving, but we are thriving. Thriving means flourishing in spite of the difficulties. Di ko na ni Joseph nga, God has caused me to abound in the land of my affliction. So we've been through the pandemic. We are going through a war that is being cooked. And I don't know when it will truly burst out to become a World War III. I hope it doesn't happen. But even then, the Lord's been gracious. The Lord's been good. And so I would like to share with you that in the years to come, daka mo naman pa yung atawon tayo tiyapo kada tayo. 6 years, 10 years, 20 years. Kwentaan nyo lahat ng kakapsat. Aging gat 70. So, manutaw mo, imenos mo ka di jay kakabsat. So, kas jay pwede ka bayag nagbiag ka siguro. Or even more perhaps. But as we live, as we continue to live, the challenge kada tayo kakabsat is the 6 reasons to keep on going. The unbelievers have reasons to keep on going with life. They have reasons. You go to the Google at ilagay mo, reasons to keep on living, reasons to keep on going. And you will find a lot of topics, articles about keep on living, keep on going. The unbelievers have their reasons to keep on going. But I would like to give to you the biblical reasons for us Christians, believers and disciples of Jesus, to keep on going. Now, to keep on going does not mean that you just go with the motion. Emotion nga makuna kakabsat, kasla ka lang dete agjagjaging yan ti treadmill. You have the motion, you put a lot of effort on it, but you are not making any advance. Hanggang nga makadayo, ijay ka man lata ayam mo. You are not just making the motion, so you are keep on going on, but you are not advancing. Deti keep on going kakabsat, kat hanga kasla deti indayon, nga agsubli-subli, tibiyag mo, agsubli-subli lang. No anat inaramid, budikal man, isuman itang. Kasla kasjay lang, ganyan lang ang buhay. Kumusta kung adagat? Isula, isu. Wana tagin indayon kay. Naggapom dikal man, tatanga bigat, agsubli kan tuman ni Jayan, isula, isu. Hanakas day tibiyag ti Kristiyano. No diket, lukibon tayo di Biblia tayo di Philippians chapter 3. Deto iti keep on going nga context ti biag ti Kristiyano. Philippians chapter number 3, verse number 13 and 14. Okay? Philippians chapter 3, verses 13 and 14. Alright, basahan tayo amin ha. Brethren, I count not myself to have apprehended. Amoy apprehended, kalapulis ng agtiliw. Kaya nga sawen, adda iti tiltiliwan ni Apostol Pablo. Sa nga kriminal, no diket may sanga goal. But this one thing I do, forgetting those things which are behind.
So gayam dapat ti Kristiyano, masursuro tayo, timang lipat. We must have a spiritual amnesia. Damagan nyo man ta kaabay, no? Damala amnesia na. No awan, itumugmon kakabsat. Tapno malipatan na tinaglabas. We need to have a spiritual amnesia of the past. Forgetting those things which are behind. And reaching forth unto those things. Di ba nagbayad eda? That's very exciting. There's something God has prepared for us in the future. So that is the point wherein we say, let's keep on going. Because of the future, reaching forth. To keep on going means to continue to reach forth unto those things which are before. Kamakamem, ken abutem. Continue to reach forth kadigiti banag nga insagana ni Apo Diyos king ka kadigiti umay nga bulbulan. Umay nga tawtawen, umay nga aldaw. So, don't mind the things behind, but focus on the things which are before us. Meaning, those things that pertain to our spiritual maturity. Kadigiti umay nga tawtawan, adupay ti maadal tayo kakabsat, nga agigimong. So, reach forth to those things. In your service, ti panagkakadwa tayo agserbi ti Apo, malpaston ti building, panubos ti Apo, adupay, digiti kayat ti Apo ngay paramit kada tayo. Adupay, digiti unfinished mission tayo ti rabaw iti daga. You realize that? Kalakin ni principal dita FCIS Tabintar, ni Sir Arnel Sabuco, that he was one of those who attended the Bible study last Thursday and the Brother Ryan. Now, while we were having our dinner, naistorya na kakabsat nga recently ada pa kadip-dip present na. Kasi agsaksakit tinakim na kakabsat kunana because for all the credits he had, he knew nga he was qualified to become a supervisor. Ngem no apay kano kakabsat nga hanga iso iti pinili da katepe lang sa bali nga muna nga mas qualified met iso na ngem dijay nga tao iso umuti pinili dang agbalin nga supervisor. So, na-depress ka, nagsaksakit tinagim ko. In fact, kunanan, dozens of teachers have messaged me, sympathizing with me, and telling me, apay nga hanga si ka, sir. So, the more nga basbasag, nagiti message da, dumagdagdag, ti sakit tinakom ko, apay nga ming nga hanga siyak. Di ba? Katika no ko nadaking ko na, idi-interview. Kas lang ito, one-on-one ko nadagat, give us the reason apeng hanga sikat maala. Di ba? Sa bali nga pa nag-interview. Di ba nag-interview daging ka kunada ket ikanda kam ti rason apeng nga sikat pilyum mi kunada, di ba? Ngam isuna ka no, ti question daging ko na, ikanda kam ti reason apeng nga hanga sikat pilyum mi kunada ka no. Ti kanin song bat na, well, kunana, God taught us to become patient. Maybe God's delaying it. And God is saying no this time, so I'm patient. Kunana. Ngem, idi utubag kakabsat, DJ kasasaad na. Kunaking kwa na, sir, dinggem. I believe, amom no apay nga hanga sikat na ala nga supervisor. Although amom nga sikat qualified, deto iti dapat nga panunutem ko na. You still have an unfinished mission in your school. Nag-isip siya. Pati ni Pastor John kakabsat ko na correct. Deta nga talaga, Sir Arnel Tirason, adape hamunalpas nga mission mo dita eskwela. So you know what? After that, ko na kanyak pastor, ko na malpas ti brigada eskwela. Ag Bible study tayo itong di eskwela. See, that's what I'm telling you. You have an unfinished mission. So, life has a reason to give you depression, to cause you to despair. Ngem no maawatam kakabsat, iti sao iti Apo, ti mensahe na ka, then suddenly, kas kalamasin dyan na bumbilya kakabsat, agranyag, lumawag ti panagpanunot mo. Di ba? Awang kasta ka, digiti unbeliever, datela Kristiyano ti adakastana. Okay? So now, let's go. The 6 reasons to keep on going. Okay? Number 1. First reason why you should keep on going. Number 1 is because of this. Go. You are not alone. Amen.
Oh. Sino kada kayo kakabsat tirik na itaket agmay maysa. Uno, kasla siksi ka lang ti, adakas nga problema na. Uno ka la siksi ka laeng iti mangibakbaklay, day nga dadagsin mo. Well, I want you to know that you are not alone. Let's read these verses. Hebrews 13:5 and 6. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. For he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. So people may leave us, forsake us, but praise God, there is a God in heaven, our Heavenly Father, who will never leave us. Matthew 28:19 and 20. Iniimbati ni Jesus Christ, the Great Commission. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Ghost. So, kas pa nang ipatungpal tayo detoy, anak ko na the last part. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. So, ano ti impact na kada tayo, detoy presence ti Apo. He guides us. Yeah, He will guide us. Ti presence ni Apo Diyos kada tayo, ti kaaddan ni Apo Diyos kada tayo, blessing kasi i-guide na tayo. Isut mangiturong kada tayo, dagiti aramiden tayo. Ti kaadda ti Apo kada tayo, patalgedan na tayo. He assures us. Okay? Ti kaadda ti Apo kada tayo, He fills us with joy. Punwen na tirag-o iti kaungan iti puso tayo. Malagip ko kakabsat, deti pasamak ni Apostol Pablo dito 2 Timothy chapter 4. 2 Timothy chapter 4 verse 17. Kuna na J16, kung ka irugik dito ko kakabsat. Verse 10. Kita nyo ti pa nagserbi ni Apostle Paul. Malagip ko lang dito kasi he is a servant of God, very successful. Ngem gayam, uri ka saunot kina-successful mo, adalat ta lonely times ti biyag mo gayam. Especially when people you have loved and people you have invested your life will live away. Will live and go away. So, adalat ta kaslang agbalin nga loneliness day puso. See, here is a man who was very successful in his ministry. Ngem, look at what happened to him. Verse 10, For Demas hath forsaken me, having loved this present world. Nag-backslide. Kita nyo? Forsaken. Amo ito forsaken? Binaybay anak mo ten. Sakbadlatan di mangubran, ti trabaho kon. Is departed to Thessalonica. You know what? Time will come. Umadu tayo at nag-backslide. But you must keep on going. Kung nag-backslide, taka-abay mo. Sapay tahaan. Kita man taka-abay mo. Ang gag-backslide, patayin na ka ti Apo, backslide ka ko naman. Pero sa totoo lang, mga kapatid, in the course of time, people will change. And there are reasons why they will change. They can be carried about by their emotion, by worldly things, by problems. But people leave the church. They will love this present world. Kat dijerik nam kakabsat, kat grabe no, we've been together, nagkasama kami sa soul winning, magkasama kami sa church, tapos parang yung iniwan niya ako, parang ang impact sa'yo parang may mas nakita siyang mas maganda na buhay kaysa yung maglingkod sa Panginoon. So you begin to pity yourself kat kunam. Teka, ano pang mapapala ko dito? Bakit niya iniwan ang ministry? Mukhang may mas maganda siyang nakita na bagay sa mundo. Pero, you know, this was a challenge to Paul. Kung na crescents to Galatia, Titus and to Dalmatia. Verse 11, Only Luke is with me. Salamat sa Panginoon. Alam nyo, kahit may mga umalis at mang-iwan, may mga matitira pa rin sa atin. Amen? Only Luke is with me. Take Mark and bring him with thee. He is profitable for me in the ministry. 12, And Tychicus have I sent to Ephesus. 13, The cloak that I left at Troas with Carpus when thou comest, bring with thee, and the books, but especially the parchments. 14, Alexander, the coppersmith, did me much evil. Biruin mo yan. Oo. Parang nagsishare siya ng kanyang problema. Di ba kay Timothy?
the Lord reward him according to his work. So nga, no, dagaramid dagas kada kayo kakabsat, kunayo, makamuti apo king ka. Bahala ti apo. Nasa Bible yan, no? The Lord reward him. Hala nga good ti rewardan ti apo, pati evil. 15, of whom be thou aware also, for yet greatly withstood our words. Nilabanan kami. 16, at my first answer, look at that. No man stood with me. All men forsook me. I pray God it may not be laid to their charge. 17, notwithstanding, the Lord stood with me. You're not alone. Anong ginawa ng Diyos sa kanya? Strengthen me, that by me the preaching might be fully known, so I can keep on going. And that all the Gentiles might hear, and I was delivered out of the mouth of the lion. So, keep on going. Why? Because you are not alone. Okay? Number 2, may kadwa kakabsat nga reason. Your labor is not in vain. Your labor is not in vain. The word vain means useless. There might come a time when you feel that what you are doing is useless or worthless. But you know, don't look at it. Hamong akit kitaan, awan samot ti serserbina, awan samot maganganab ko kadeti pa nagserbik iti apo. What will I get in serving God? Kasta ti question, di kita medyo maupupay ka. What will I get in serving God? Kunan, anat maalak ti pa nagserbik ti apo. Anat maalak iti pa nagsakripisyo para ti ministry. Amoyo kakabsat, it's not in vain. It's not in vain. 1 Corinthians 15 verse 58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Wow. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. People have all the reasons to feel that life is not worth living. Una dagat awan serbiti pa nagbiag. Handa makita kakabsat nga kaslang ti pa nagbiag ket worthwhile. Kasi no medyo melancholic ti pa nagpano dete medyo agkwa ka basit pampanunot kat basit is utubon. Diba kala idirabi kakabsat kat imay digite high school taos dadalan lakay utubog ti pa nagbiag kung nakat hitkidak digite lan lakay. Nalpas kas lamalpas dan ti pa nagbiag ti rabaw ti daga. So no kitam kat anamot tinapaspasamak. Di 30 years old da, 40 years old, 50 years old, parang matanda ka na, di ba? So ano na? Di ba? But if you have invested your life in the ministry, if you have spent your life for the ministry, for the work of God, for the glory of God, and spend mo tibiyag mo nga nagbalin na ka nga instrument, vessel ni Apo Dios, then it is a life worth living. Amen? So we have all the reasons why life is worth living. Your labor is not in vain. So kay bagam no ka iti sarilim, digiti nga aramidet nga para ti Apo, hanga awan iti kapaypayan na, hanga awan iti serserbina. Number 3, reason to keep on going. Others are blessed by your testimony. Hindi mo lang alam. But others are being blessed by your testimony. The testimony kakabsat, no testimony ko na tayo. Do you know what is testimony? The testimony nga makuna kakabsat, kat dayjay aramid ni Apo Diyos itibiyag mo. What God is doing in your life and through your life. That is a testimony. Mangipaduyak-iyak, iti kinasyasin no ni Apo Diyos. Ti ayat na, ti parabor na, ti kinaimbag na. Kat makita, digiti tao, dayta. They are being blessed by your testimony. Iso nga deti ti saludsudom no ka iti bagim. Okay? Anat may mayat, agpatpatuloyak, iti Apo, wano agkwitak. Di ba? No, agpatpatuloyak, iti Apo, anati makita ti tao kanyak. No, agkwitak, anati makita ti tao. Kasi ti tao kakabsad, aglalalo digiti aglawlaw tayo, wano asidig kada tayo, agsisiim da. They're just observing your life. Your relatives are observing you.
Kat no makita da kakabsat nga nagmayat ti panangrugim, nagserbi ti Apo, tapos nag-backslide ka, nagsubli ka ti lubong, kakabsat. Anak ko nada, awam maggayam serbi jay pamati na. Oh. Awam maggayam serbi na, jay ibagbaga na. But you know, if you keep on going, at the end, the Lord will vindicate you. Amoy ta word nga vindicate? Iparangarang to ti Apo kadagiti tattao nga di pa nagserbim keng kuana kat saan nga sayang. They will be blessed by your testimony. Oh. Hindi lang yan. Di ba? Oh, DJ testimony. Kasla kuma deti kakabsat. You know what? DJ panagsakripisyo yu nga you sacrificed for our projects, for the ministry, para kadigiti trabaho iti Apo kakabsat. Many have been blessed by your sacrifices. Personally, no blessed ko na-encourage. Adot na encourage kakabsat. Adot na encourage. Hanyo lang amo, isong ipatpatuloy tayo kakabsat. Let you live stream tayo, adu iti ma-reach out na. So, let's keep on going. The point is this, no dagiti agar-aramid iti dakes, di da mapanunod ti agsardeng. Apay nga si kang agar-aramid ti naimbag, talat agsardeng ti pampanunutem. Think about it. No dagiti agtatakaw, handa mapanunod nga isardeng ti panagtaktakaw da. No dagiti agar-aramid ti krimen, handa mapanunod ta isardeng ti panagar-aramid dat krimen. Kat si ka agar-aramid ti naimbag nga para iti Apo, apay nga agsardeng ka. So keep on going. Amen? Because others are blessed by your testimony. Isipot no ako nakapo, kung kuna di may isang teacher mi ti Bible College idi, hantayo nga dapat agsardeng, aglalalo no usaran na ka ti Apo, because kasla kalate dakila kayo. Nga adababasit nga kayo ti aglawlaw. No nabual ka kunana, iraman na dagiti babasit na kayo. So adu dagiti tattao, adu dagiti new believers, kan younger nga tattao, younger Christians, na nakatingin sa atin. Not because they are looking at us, but they are being blessed by our testimony, our faith, our persistence. So nga kuna tayo, let's take it nga kuna tayo, Lord God. Narigat man ti agtakder nga paragan ka, narigat man nga haman nga nalaka iti mangsurot iti pagayatam Apo Diyos. Ngem aramidet detoy. Apay? Because adada tattao nga mangkitkita iti biyag ko. And I want them to testify of your goodness in my life. Gaputi pa nang surot ko kengka. So nga nang runa ka dati nga naganak. Kaya tayo nga digiti anak tayo. They will be blessed. Tila masao ko digiti anak tayo kat saludo akti pamati ni nanang ko. Saludo akti pamati ni tatang ko. Awang kadakwada dagiti adu nga kinabaknang tinaylubungan ngem dakkel ti pamati da iti Apo. Ket para kanyak that made the difference. You just don't know. So nga just keep on going, parents. Just keep on going, mga tatay. Magpatuloy lang tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Especially no digiti anak tayo, lalaki. Let our lives be a footprint that they will follow. DJ kumapadak tayo kakabsat, ti panagserbi ti Apo, ti agserbi nga kasla suruton damot nga yapak kakabsat, iti panagserbi. Iso nga don't turn aside. Uray adot pakasulisugam, uray adot pakasuutam, uray adot pagkapuyam, ken pakaupayam, ti Apo ti kitam, agpatpatuloy kalatta di panagserbim ken kuana, taadada sumarsaruno ken ka, and if you keep on going, they will be blessed by your testimony. Di ba? Dinagmayat to nga saritaan dati masangwana na aldaw, kasla kanyami itatagakabsat. Well, gaputay mun unaak nga talaga nga nagbalin nga pastor or full-time iti ministry kaysa kiniading ko ni Preacher Glenn. I was able to witness how Pastor June suffered. Idi isunak at mga talagang
diti norte kakabsat kasi amo ni Pastor John kat matapang adda digiti prinsipyo ti Biblia nga ipipreach na nga masaksaktan dagiti daddo mga Baptist nga he stood up. Kat itatta kakabsat no pampanunutag kat agyaman na kiti Apo. There was a time kakabsat nga aglalo deti stand tayo nga theocratic form of government nga ti panaka-govern tayo ti church kat theocratic hanga dikon ti agturay, hanga tattao ti mang desisyon, no dikat ni Apo Diyos ti mangidaulo, babaan iti adipon na. Ay nako, maraming mga pastor ang nag-against sa kanya noon. They called him na banda isuna, tapos question da, talaga nga dinalgot da digiti amin nakitat sa ludsud maipapan ka DJ nga subject. And he stood alone. At dadamot digiti kasla maki kampi king kwa nang han nga kasking kwa nga talaga na tira kakabsat. Ngam kung kunakti Apo ita, Lord, thank you. Because nagtakder isuna, hanga nagsardeng, hanga nagquit. And you know what? I can say with all of my heart, nga dayjay nga estilo, iti panangidaulo iti church, iti nagbalin nga rason nga binendisyonan ti Apo, kat adadapay nga rimmang ay iti HBBC. Oh, nakita yo? It pays to stand. You know why? Because others are being blessed. Amom, dinggan nyo dito, we are talking about the generation, next generation. Kaya't ko nga dagiti sumarsaruno nga henerasyon, handa kam to nga dito ilunod nga kunadagat, di damot ngamin nagpatpatuloy, di damot ngamin nagserbi, imbes nga ito HBBC da nga nagtalinaag, tila damot at church tinapananda. No HBBC kam ko mga nagtalinaag, agat nakasurusuro kam ko matusto nga pa nagserbi ti Apo. Hantay kayat nga kasjay tut ibagat anak tayo kakabsat. Kayat tayo nga ti ibagan to digiti anak tayo, oh dagiti naganak mi. Isuda digiti may sangimun una nga members ti HBBC ti Hawaii. Kat na istoryada kada kami nga adot problema nga napaspasamak ng nagpatpatuloy da. Kat gapo iti dayta, idaydayaw mi ti Apo nga mabiblesan kami ta. Gapo iti pa nagpatpatuloy da ngagserbi ti Apo. You see that? Think about the next generation. I don't want the next generation to curse me or to say things nga kunada, I wish my father did this and that. But they would be able to say, I'm so thankful they kept on going. Amen ba mga kapatid? Oh, others are blessed and will be blessed by our testimony. Number 4, may kapat, reason to keep on going. You will reap what you are sowing. Positive tayo rito. You will reap what you are sowing. Iti pa nagmulmulam ita kakabsat. Agapit kanto. Kat ti pa nagapit mo, ado digiti, mairaman kan mairanon. Galatians chapter 6 verse 9, the Bible says, let us not be weary in well-doing. At dati time kakabsat, mabannog kan. Time nga maupay kan, maumakan, okay? Masulit ka, masadot ka. But what? Pairalam ti Apo ti puso, mga jelasagmut pairalam. Kat kunam, I may not feel like doing these things anymore, but I will keep on going. Let us not be weary in well-doing. Why? In due season. Ti Apo kakabsat, adat tempo na. Ti Apo adda iti timeline na para iti tunggal maysa kada tayo. In due season, we shall reap if we faint not. Idiubing kami, ti kanay ni bagbagano ka ni mama kada kam kiniglen. Ang kay umapapal kada kita, padayo nga anak ti papastor. Di ba? Kasi, idiubing kami kakabsat, ti adada digite daddo mga papastor nga isudat imo na nga nakagatang lugan, pipintas ti tricycle da, mayat ti gamgamit da. Samantalang kami, palibasan, napakahirap talaga ang ministry, pero nagagat ni Papa ngagserbi ti Apo. So ni Mama mat, isot kasla counter ego ni Pastor John, no ni Papa gat permit ungot na ni Mama, permi mo ti anos na. Okay? So kanayan na ibagbaga kada kami. Alter ego ni Pastor John. Kunana kat hangkay umapapal, hanga di kita ti pagkikitaan. Kasi lahat ti magbagana kada kami. Oh, basta ti masangwana na aldaw. Kat we thank the Lord kakabsat
napukaw kada kami, DJ focus ti material. Focus ka digidjay nga dete umapapal ka ti padam, sana all. Napukaw DJ kakabsat. O, tinaisukat kat contentment. Thankfulness for whatever we have. Halang nga contentment, thankfulness, but right focus. Bastag serbi ka ti Apo, aramidem ti pagayatan iti Apo, at dati iti ministry. And we praise God. Indeed, kakabsat, you will reap what you sow. You will reap. Tingamin panagapit, haan ngagpada ka DJ panagmula. Hanga dete, nagmula ka itang bulan, tumbigat agapit ka. It's in a different season. Sowing and reaping are two different seasons. So if you are not yet reaping, maybe you're still sowing. You're still at the point nagpadpadaktil timula. But you will also reap. Amen? Maragsakan na kadagitay, naganak nga makitak dito kakabsat nga inino ta mapagbalindat anak. You will reap. So hangka mabannog, hangka nga maupay kakabsat. Kararag, hangka mabannog ngagkarkararag. At danto bunga na hamang nga kadigitoy. Baka after nga matay ka, isuntot pa nag-epekto, digidi karkararag mo. But prayer is not in vain. At danto la tabunga na kakabsat, digiti aramid mapara ti Apo. Laglagi pa nyo deta. Idi kalman. Imay ni Tita Fabi, ni Tito, anat nagan na nga minan, dyan kayo nan. Nalipatak manan. Ruben. Ni Tito Ruben, ni Tita Fabi, may danangal daw ito tagapasukin kakabsat. Kita nyo Tanyo. Ni Tito Fabi, anak de Lola Sitas. Ni Lola Sitas, may sakadigiti mo na nga members tayo ijay pasukin. Back in the early 90s. Ket, no tutubag kakabsat, nilang Lola Sitas tinag-remain faithful in her family. Kadigidjay nga time, agingga nga inala ti Apo isuna. Nilakay na, agin inumot ngamen, no agpaspasada, no ti Domingo, iso ti renrenta kami di jeep na nga mapanagsundo. Kas di lang ti trabaho na, no nga kapasada, umaymot sumrag, agding martek. Dari nga sigarilyo. Kas di lang tagakabsat. So, di Lola Sitas, iso lang ti makitak nga talaga nga faithful. Ginggana nga natay. So, from there, awanon kakabsat iti kalang connection ti whole family na iti church tayo. Little did I realize that 25 years later, buhay pa pala ang binhi na itinanim sa kanyang pamilya. Si bibiyagayam ti bukal ti sauti Apo nga naimula ti pamilya na because ni Tita Fabi, she lives in Bulacan with her husband, di anak na katetake na ti bar exam, maamuan to ti result into no next month. Di may isang anak na head nurse kakabsat. Nagpatpatuloy dagayam iti Apo. And you know what? Nanipo di nag-live stream tayo. Kat kunana, Pastor, adapakat attend namin nga church ngam idi ag pandemicen, maproblema ang kami, tadi ka makakapilya. Ngam nalagip ko ti online, kat padasak man, baka di bakaraadda. In padas nagakabsat, kat nakita na nga da online service tayo. Nanipo di, datayon di pagigimgimungan da. Kat consistent nga mangted ti offering na every month. Imay dadikal man, impakararag na tay kabaro nga luganda. Tapos nang ti building commitment, han na basit nga amount, di inted na kakabsat, dakala Thanksgiving na iti Apo. So di mo lang amugaya maya, nga di pa nagmulmula da Pastor John, di pasukin idi, nakamotor da nga mapmapan ti every Sunday afternoon, nagakar-akar nga kasla umang ti paggimgimungan, ket ni 25 years later, at dadapay gaya marmaratimat nga bunga nakakabsat. So nga ti pa nagserbi ti Apo, han na in vain. Hamu makita amin ngam ni Apo Diyos agtrab-trabaho, ket adanto bunga na ti amin nga aramido mapara kang kuana. Agibunong kalata ti trucks, di mo lang amo ti future, adanto latabunga na. I-introduce mo latta kadagiti tao, dahil gimong tayo, agbuya kayo nana, agbuya kayo tata, auntie, padasan nyo di service me. You just don't know. You just keep on sowing and sowing in the name of the Lord. Kat addanto pa nagapit, iti masangwanan nga aldaw. Amen? So nga deta kakabsat. Ituloy da itong maminsan, tapnohang kay unay nga maimpatyo.
Okay? But umdas day jay nga pagbulay-bulayan tayo. Reason to keep on going, you are not alone. 2, your labor is not in vain. 3, others are blessed by your testimony. 4, you will reap what you are sowing. Adan to panagapit. Adan to bunga na, digiti nga aramidin tayo nga para iti apo.